Likomidi lelibuka kusebenta kwetimali tembuso naliva kutsi kunemali leyetjiwe lengetulu kwa-11 miliyoni etiko letemfundvo egameni lekutsi kubhadalwa tisebenti talelitiko sikhatsi lesengetiwe i-overtime. Likhatsatwe kakhulu kutsi maningi kakhulu ematfuba yekutsi laba labagangile bangentiwa lutfo. Litiko letemfundvo belikadze livele embiwa lelibandla kutowetfula umbiko walo wekusebenta. Mabhalelo omkhulu walelitiko Naneke Mnisi uchazele likomidi kutsi utsite akatsatsa tintsambo njengamabhalelo omkhulu walelitiko wakhandza kutsi kwentiwa lomshikashiko wekhwabanisa timali utsi wetama kuwekhuta kodwa kwavela ligama lelitsi uyaphapha. We discovered just a few drivers kutsi ngathi banemali lesingakhona kutinika siciniseko kutsi bayitfola njani ngoba mina ngingayisayini. So I called the people chair kubacela, can you stop this nonsense? Ngibona ngathi kunemali leniyitfolako lengingakhona ikutfola emaphepha ayo ukuthi niyithethephi. Bahamba ke chair bayaleka health la bavambula khona bakhuluma ke nemfutsite lo sayinile wathi ke ngiyaphapha. So the report ithi chair basila bashayeli bona bebangakaze bayicela overtime. Bekune scheme of things, it's a whole circus chair ngiko ngingakhona ukuthi ngade uthi ngiqalephi. Bekunemuntu e-treasury lo fika acimela emshineni le-overtime lo soyiclaimile kuphindze kufakwe lenye. Kube na assistant accountant lo bese ukweleka le mali kulabo driver. So driver naka claim 47,000 plus iliholo lakhe bekakhokha lo 40,000 cash. Anike lel officer assistant accountant etiko bese wenda distribution lokubuhlungu chairperson. Some of the drivers, one of them died out of shock. Kutsi yena beka ngadi le mali kutsi iyawufuneka kuye kanaka idli yena idliwe ngilama government officials lala kulo hulumende. Emalunga ekomiti lelibuka kusebenta kwetimali tembuso aphawulile ngalendzaba. Loku said enough in our country. There's minimal ukutawendeka kulabantu. Minimal. If khona ukutawendeka. Ngongufaka on record but unfortunately onke ama institutions lamanye lafanele asebenze indzaba tekubhesta corruption ayasebenta but prosecution ngeke uyibona. Siyabudgeta thina nawe sika finance sikubona i-lion's share going to the Minister of Education. But if you look at the mali leyakhona versus service delivery uyabona ukuthi akulingani akuhambisani naloku iparlamente lekuphakelako. Kepha nje we've got a picture. Mina nje mine is to say to the controlling officer, thank you so much for giving us this picture and thathe maswati owabeke nje esithombeni lesincane sekuthi even le maswati kwendekani ngemali yemaswati. Lo mphumela waletinvo leti awusetshenzwe kuboshwe bantu kude umnyango lokuthiwa lo mnyango lunawuvuleki akusangene bakhona labangawuvula lo mnyango kuse kuboshwe labantu sihlalo ngoba angeke sihlalo sithi sitomele labantu bese sekuthiwa nje kuphuma ireport lenje emva kwaloko sekuphela lapho nje kuyema labantu laba banemali lesikhuluma ngabo na uthi nje kungendeka igcine nje obesiyiteka la is very likely uthi vele ingagcina nje obesiyiteka la bantu labanemali sihlalo ababoshwa. The ghost employees, there are so many in this country. Siyabuka nje lokhu awu nabo bantu abebantu vele sebabanjiwe kude lokungendeka but isihlalo inkulu kakhulu umonakalo lokhona kunaloku through le system. Emalunga lekomiti athembisile ukuthi lendzaba atayisebenta acela nakubo labo labafanele ukuthi nabo bangayitsebeseli. Etindzabeni ubika Ncedile Mamba ngalobamba.